Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. President Jongka Hill State People's Democratic Party ubaki pipan yang haka life way trik kulalangkod arca apusan. Ula pelaj pajba ia ka Manifesto Jongka Party haka jingalang kabalalong ha Bishops Hall Nongstoin. Haringkat ka jingadon jong Methodius Khar ubalong UMLE ke Hspdp na Motion Road Constituency ki kertong MDC Jongka Party ki khot bat kinong kitkam Jongka Party. Ubapan yang habakran hakan digasngi uloong. Ba ka jing pelaj pajba ia ka Manifesto hapo Nongstoin kalong kum kadak man pensa jingkan mau ia unong seng Jongka Party uba hoping stone dingdo. Ubala khla no nagan digasla perthai bat ubala longru MLA Jongka Nongstoin constituency hadu kasngi ka jing yap ka jong u. The having for na panbana na pelaj pajba ba ka Hspdp kalayo ban pili pajba lani ban pelaj pajba ya ka Manifesto bijogi nangin na West Khasi Hills kabagi sa akan mau kendiak kita hoping belum MLA hanu kasi dia instan na gani kayi but when we candidate to ikut persajui ide kombada nangai ka kum parti ko rogai somai yen bagi alki sakti ya kajing job to parti le ba gani Manifesto housing Khlei shibor Khlei shargu